intake ya January iyo ibata chikosi au Bulabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration, ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering, ase ensema ya Cosmetology, ngwege bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, ase Hospitality and Tourism, ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya Driving ocha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngoro James Barare Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 was a form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isiko ekiagera woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwaka nubali kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye gubali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wali chichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school ubulendagera na gwaka nese nyomba komenya tokenda abana ngwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chiroro n'ababunge unabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we committee sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndogwense gocha Kitutu Masaba wekawe basari in full indabana baito January nitekinega ndereta abana bali bakose school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamonge yabo ukubatalira ase school yiga kusi obakirisi nyugutasi chilamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Wairebya omwanchumo ligereria andonsi asore no kwegena kwanenga Jumatano yago nigegendete koba ya masiseni kegima ekerondoche embule nyinge gendete gutwa ase chinsemo au amasiseni yabene ase Jumatano karibu sana ekeonga chinsa 10 elionko mwenye ayagendete gokorekana korwa chinsemo au nigoto bwatarana neti mwingima elikwana kinga ngo yanyorore ase nchira eyo bwenge tochaka ekeonga chinsa 10 abana inchi korwa chinsemo au himeyense ya Kenya nigo babeire bakwe murungani mono asikiri bagote babuna nigo bokoreri bo murobiri obubweni osha utari gokorana nigo batebire nigo bakonyora obokongo banene anenekero bakuriyo obubwenia ase Chinyagitari ukwana hali tukuria lero nigo abakonye babarugire ba kansa babeire bagote babuna nigo yababerere akonkonyora obokoreri ase Chinyagitari ase bono baborire serikali hinyare ko bagiye kwayereria kibesa kiri yabetege kurira chugo chikomenta asabaruire ba kansa elio chichiko bakonya
Tulikuwa tunafikiria atakuja hapa akuja ingia ndani akaone bila ugonjwa anataka. Hii mashine haifanyi kazi. Sio wapi. Haya, vijana wanafanya kazi, mashine iko slow. Mimi nimekuja kutoka Monday mpaka saa hii. Nisiende kukimo. Hiyo kitu nimejua. What are they doing? Anasimama hapa alafu anaenda. We cannot work at church. My mother is supposed to be preparing for chemotherapy on Friday, second session. Up to now, we are being told the system downtime. Every day it is system downtime. People are taking 3-4 days here, coming every day. Ndio mwende mtafute madawa, tunapitia mashida kupata dawa. Unakuja huku hivi kwa system pia unaambiwa system iko low. Sasa unashindwa sasa hii ni hospitali kubwa hivi. Mbona tunakosa kupata usaidizi hivi? They are saying sure, but we don't believe because yet when they send you to go to Texas to get your drugs which are not here, you take under 20 minutes and you're back to Kenneth. They do it up front. What's happening here? Yet they also have, queues at Texas. Hospital that is managing should be able to apply, and they know how to do that through what they call the provider portal. They need to notify SHA that we've gotten to 550, and then to allow them access up to 800,000. And I think it is important to clarify that these are unique cases because not all patients will require the 800,000. Ikiombe ky'abachori n'ekimbebe IEBC nigo bono gyatebire kyabekire emiroberio ansemo erikoene kibuna chikura chobochori cy'umwaka gw'ekiri 2025 nigo kirachigokorekana asinchira yekerero banyinabo ikiombe ekyo kyamentirwa tababuna nigo kegendete kubeko mukya erikoene kibuna chinchira cyekerero goika umutinyo 10 nigo kirabe cyabeire teneni nabo igo tayare aso kwaregania obochori uburachi gukorekana omwaka ugocha. It's discussed and approved procurement of technology that we will use in 2027. And when that time comes, we will of course, as part of our accountability and transparency, brief the nation on that process. We have taken steps early enough to begin to address any issues that would show or would appear to cause the church to appear as though they are not taking action. Abamenyi bekenyoro kialia makora ime ya sublocation ya bogia kumu ebunge ya bonchali county ya Kisii nigo babere bakwimurunganiria omusunte kelima oyogendete kweneki wa ase chinsemecho neye maiga y'abantu batamanyikaneti gusagana ekenyoro ekyo na koiba echiwaya cy'ekinguru cy'umuriro obutukobogokera litukurigoro korengana nenkwana y'abamenyi abaiga nigo babere bakoerera na gotebabuna nigo egekorekyo kyaberege kweneki wa ase ndetali yamo na nigo baburirie banyare kuba bagokonywa eri kweranirwa chitaya asensemeyo na kurege kurege tindi bucyase bonsi abo bagendete gwikirania ebikorevyo ndobwato bakonguga obonge chistima cya butoiru cyaerire tali bono litangani eri netunda yakane etogo chikoboka mambi twanyora chiwaya nchiyo twanyorira abayibi ba ngokagera na bare mega ngaba stima mneko na koibwa bana bakoboka barandire guya eri entangani yanse mpaka rugoro kokoboka kwanyara waya teye bando mochionde iga twachande kirabangina ngakimagoteba baminton tobwate stima ya batonyarire manya bagutara mpaka isikoboki ntorikorara tokonyaga kya abantu baminto tokonya abutogoza babarai governor ito plus no MCA no MP iga otoleke misi twawulirwe stima epare ne ekorukorwa ngunyauno ngumbu yandebo gyakumu eza banafunzi baito bagosoma bono ga ne kemisi gyo kabanda atwari ari siringa abagocha baeta ari asege kemisi kere no esege suntekere no bago piki chigwaye chikoru ekar twachiko korobono galiko chumuino ga twanyaranga ase biro byogete mbase mbakune tiwaye echo abare kurusha ase egesuntekere mugakio tugusaba mabira kurwa simule motokonye gwetera twaibiru boire twachandikire munanje timbwati akerorera nkororera nonye na abana bane bakurwe sukuru mbabwati ase bagosomera nonye na bagweta mari bune gwaya bune ligerege cieri gora abana bakurwe sukuru bona babwate
bono gakia nari gwanja mware korora mabira motokonye gakibuno mwongo nerore ko bange nerore amo na intwe na ndo tumanyite buya mono gakia turwanirira ase ngencho ga igangati gatitore korende kuranyorekane no anayo nyebwate orere biya to basa kuchiaka na chionsi pia ase ngencho nayo yomo bokoiba ngia yora nchere ngento kebutoiro oche koneriko ngia ekeragera bwanje ebinto bigokorekana tibwanjere na ngau mwanya bantu baiberwa oburinga ngaikwarusia ngaikwagura ase ngencho turi pago kware gochakorosia gose gikurukia nekenene asaba nkwana bali bakagire bagenda tugutusumbua nturi ngantu bamaeti ntukagirite boni iganche nari ku request omu assistant chief na chief asebale ngweta bara na inde nabo baramanya bali yabaikeire bono ngo cyaka turi musakuito na inda stoko nyoro muntu nturi kunya kumuira ime osebona abantu baminda asenge ncho bato chandire chusi twarenga matanga bumuga konsombe mwina ali kara togocha bakatubira chikebo mwina ali bere aya bakaire nande bakaire kebo kemu ari mondali nande rero bachire matanga nande nale rugora nande bachire nande batuibere butuku bwa rero igom anenake kole bikorekana kera mutubwata matanga bamanyanga abantu barora matanga bone bare chinseji bache basungura chiwaya igonche kurekana na rungo yokubwatu nabo tutamoire masengenjo bato chande tari boigo chande yestima yabire gotonyora butambe tokubutoro chiwaya tware gosaba abantu ba Kenya Power baimukie getambukero asogocha kumanya nkikagendrete nande bantu bangenjo kibagocha bakore bintu ebi boiga bagambi bekenyoreke twabasabire mokoro moki asokobwatia mangana erine mokonya abantu Umukonyi bw'omuraibense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigabereka gukwanira ubuyabwe kibesa cya nyota anari asabasai imeyense agukwana ekerogyo kubwatoka kibese cyori tukulia lero imeya Malendi county ya Kilifi nigabereka goteba buna abasabange nigo barachigo konyeka kurwa asomurobiryo yo buna enchire yemo naboigo yogo keania ukobora kwemeremo asabasai banyana bo nigaboriria abasaye banyarako bagutumeka kibese cyo asenchira yoboikirano elikone kibuna ngukora bale obunchuriria ubora chiko bakonya asamagimabo wezesha vijana wa taifa letu la Kenya. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai kupata diploma, lakini wako na talanta Mungu aliwapatia na bongo zuri. Wengine labda hawakwenda chuo kikuu ama chuo cha anuai kwa sababu ya ukosefu wa karo ama kwa sababu nyingine, lakini wako na bongo zuri na talanta ya kufanya biashara. Hao ndio huu mradi unalenga wafaidike kama vile wale vijana ambao wamefaulu katika mambo ya masomo ya juu wanafaidika. Na huu mradi unaangazia vijana zaidi ya 800,000 na vile tunaendelea hiyo idadi itaenda ikiongezeka tukiongozwa na rais kupanua huu mradi. Huu mradi vile vile uko na malengo yake. The program has objectives to create entrepreneurship, to create jobs, to create employability skills, and to ensure young people access government procurement in national government and county governments. Malengo ya mradi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza nafasi ya kazi kwa vijana, tunaongeza nafasi ya ajira, tunaongeza ile utaalamu wa vijana na pia kuwapatia nafasi katika mambo ya kupata kandarasi, kufanya biashara na serikali kuu na serikali za county. Na mimi najua ya kwamba huu ni mradi moja tu baina ya miradi mingine mingi ambayo Mheshimiwa Rais ametuongoza katika hii serikali kuleta nafasi ya kazi na kuongeza ajira kwa vijana wa taifa la Kenya. Vile rais atatuongelesha na mahali nimemsikiza ameendelea kutuambia ya kwamba Nyota is just one of the many initiatives that the administration he leads is putting in place to empower young people to
Mwanchomo ligirire boigo asomro bulio yuyu nigo muraibu ense ya Kenya Daktari William Ruto abereka goteba buna ense ya Kenya terigo chigokinia gwetera ase bitina amona matitiri kurende gwetera ase mirimo iya barayi barabe bagokora gukwana kurwa Malindi imeye county ya Kilifi boigo nigo muraibu ense ya Kenya abeire kagoteba buna serikali yaye nigo ebegete mirobelio au erikoene kibuna nguchigokonyera basaye kwenyorera engeri yabo yakira rituko igati yabo wetera asomro bulio nyota nabo igukubaligeria chigasi anene ase chense cheseko. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa na maneno, haiwezi kubadilishwa na fitina, haiwezi kubadilishwa na vitimbi, itabadilishwa na miradi na mipango ya kuendesha taifa hili letu la Kenya. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Tuko na program ambayo ya kufuata, program ambayo tunasema ni kazi majuu. Kenya inajulikana duniani kote ya kwamba Kenya ni nchi ya watu wa kufanya bidii. Masomo yetu inatambulika duniani kote. Wakenya wengi wakiongea Kiingereza wanaongea kuzidi ya wazungu. Kwani hamuna hiyo habari? Mko na hiyo habari? Na sababu hiyo Wakenya wengi wanatafutwa na kampuni nyingi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Na kwa sababu tuliona ni vizuri tuwe na mpango ya vijana kupata nafasi ya ajira, na tulikubaliana kazi ni kazi. Ikipatikana Kenya tufanye, ikipatikana kwa mjengo tufanye, ikipatikana kwa mtandao tufanye, ikipatikana nje ya Kenya tufanye. Leo nikisimama hapa niko na waziri wangu Bwana Alfred Mutua ambaye nimempatia kazi ya kupanga vile ajira itapatikana, hasa ajira ya vijana watakaoenda kufanya kazi nje ya Kenya. Leo kufikia leo amenipatia taarifa ya kwamba kwa miaka mitatu ya kwanza kulikuwa na wakora wengi, matapeli, kampuni ambazo zilikuwa zinawaibia Wakenya. Tutakupeleka hapa, lipa hii. Tutakupeleka pale, lipa hii. Kuna kazi mahali fulani na ni ukora. Hawa watu wote, kampuni karibu 1000 tulisifunga na tukatengeneza program. Hata nchi ambazo vijana wa Kenya wanaenda kufanya kazi tukaandikiana na wao bilateral labor agreement. Mkenya akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani. Akienda tunajua atalipwa pesa ngapi. Na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya na hana pesa ya kulipia tikiti, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Bora akishafika kule apate pesa zake, arudishe pesa yetu. Si ndio? Ndio tupate ya kumpatia ndugu yake. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Nara yu Mwanchomo ligereria kurwase keunga chinsa 10 kolendekero charagire chinsa 2 ni chinsa nyechobo tukobwa rero Cyrus Nyakundi ngochare elia komanyi asenchira yobwagare genda gutwara bolgereri borobuya ime ya Getembe TV na boigo gendera gutwara emargoba eyerengia nchoni gonkoro kwa Ruth Kemuntu twabwatanira Vanessa Nyabuke kurugale asensemo yebimanyererio na boigo DJ Adson onekirio gine chibicha bya wikiri.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ibata chikosi ao bunabono Agricultural and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeri bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving ocha bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Maria Tengoro James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eyego toka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ubundi cyonsi abana ngwakano bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari kibone cyo gosoma wetera HELB Higher Education Loans Board nekibese cy'umwana ngwaye wari kichi tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakanese nyumba komenya tokenda abana ngwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kiroro n'ababunge bunabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we committee sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndogwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full indabana baito January intake n'agendereta abana bari bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi nyugutasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde